into uba enya de se obebo kabia. The government cannot achieve this transformation alone. To Ghanaian entrepreneurs, the bar for quality and innovation is high, but the opportunity is unprecedented, and so you must prepare, you must build partnerships, and you must compete. To our international investors, Ghana offers you stability, policy clarity, and long-term partnerships. But we expect genuine collaboration that embeds capacity within our economy. To the regulators and policymakers, enforcement must be consistent, transparent, and fair. What will be the legacy of our mineral wealth 100 years from now? If we get this right, our greatest export will not be raw gold, raw bauxite, raw manganese ores, or lithium. Our greatest exports will be Ghanaian talent, Ghanaian technology, Ghanaian enterprise, and a resilient and competitive mining economy. Eni ya yekoti ye Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Na sadie Mampeni ni abrese obetimi akwa na wako gadam se atu ase kura ede afiri yeman mu na responsible mining etimi aye adwuma eno saade yensu ano eni bekoso ate na sadie tete ho na ete yenkwaye no besan so afa de tampa afira enti eba ne sa anyare wa hodo ayenya edi fira agudie tuo mu no woman yinya de ayebenya bie esanse yenya eho nimude ne eho nya ansa nano na Catholic Bishop Conference wono mode krata aba abonten ya won president Yura Matthew Kwasijemfi woda wo mano edi atudwa se mampani ne na pamfo emmomodin asasa asemi won ba hwemu akwakosi ase na gidi ya Ghanafo enya wonimu ema ne maye etoso mienu etimi ba mu no wo makoso akura sa gidi enum esanse sede wosika se wo bekon atia galamse no sabre ya wono ana penso de woyi no se wonsi na namu e wa amanse central etimi kase na excavator fo no a wo mo ye galamse yeji wo mo to sei no waka chamfan sei ne yeje na ampani ampani nua ne ampa ase wo defendia na wo mu ja ne trasa gidi atimamufo nya wo mu no ne nyina bepepa ne se hunti wo mo de se galamse kono a mampani nso aye no wo mo ta akire pa afe asase a obo ade de dum yen se Ghanafo abibifo yesika okwa ya ase ma kwaye nso dura so na enso de da mu no eno nso wo mo ne je ho pa wo mo bo ho pa ye esan so ehwese ebekoso atena ho na nyame ani age yen ho daada na afi ni nhira no wakoso ato ede egu yen so ne se honti amantie central this year wokoka asasem no wo mo ma emra no sade ete eni no Yetwa ensem no so ede amamo na Omei Chief Justice eye Owura Paul Bafo Boni wode ato law students wo ma wo mo gentete ewo emra no anim se wo mo manidie na fe discipline nhyeso yi bi no enya fapem kese pa ene akyekye kwan emfa ma wo wa bra wo mu etu saa adesua anamoyi na wo say legal profession na ye ka ho asem no ehia kukuduro ehia ensiyo na enhyehye bia ebata hono wahye na wodi aye adwuma sanse eyemra ho asem ne yeka enti Ghana ha so de friend rule of law no esese oma eno nso edi wani mu kan wose nipa bebre ena nansem wo mo kwa adwuma ni mu a nipa no wode ne ho kodom se de beya obenya de obedie eno wo ho sanse adwuma de wo ye anya de se onya bibidie na emu se wode eno no ehye wadwene mu se no na ye focus na ubehu se ubewura mu no ene ba bia ensese wutie bia no ubetia ho sanse ho na sika wo na wose law adwuma no entesa esese wo ma wani eda ho na ade biara ebeye distraction ebetwe afri ensese ya ebata adwuma no ho no wotwe ho edifri wode nsem we nyina etudwa eye 2025-2026 academic year induction ya womo edehye so ema professional law course students a womo gintitie wo Ghana School of Law Kumasi campus ena Chief Justice edesa ensemi ekotudwa. The path before you will demand more than intelligence. It will demand courage. Courage to defend principle when it is unpopular. Courage to uphold ethics when compromise is convenient. And courage to remain faithful to the law when personal interest suggests otherwise. Never forget that the legal profession is not sustained by brilliance alone. It is sustained by integrity,
It is not preserved by a technical skill alone. It is preserved by honor. Halls do not stand because of buildings, nor statues because of ink. They stand because those entrusted with the law choose daily to defend its authority and its promise. Penyini ya yetene nken eye Chief Justice Paul Bafo-Boni. Na wo emrafo ya wo monsem ho edi law ni enim lawfo yi. Wo mo president ya woda Ghana Bar Association na no oyemranim ni pa lawyer Efuagate. Wono nso na ekasa yi. Na won de na no wode hwe abanso ene wo chese de wo mo kan nyina eyese emra ebetimi aye adwuma na wo mo ese wo mu di mra so nso be di mra no so se tie sanse tworo no kura ka se emra no obi di so se tie a eye ne ye no nyame nsam nhira wonsaka eba sanso a obese wo nkonkofom na ye de asotwe akwa na no wo se de emra na nkasa ba bia wo mote eye ho adwuma si atete awiewie si amoako ne adu no aba ntena se ma bibi nsi ansa na akire wa ba ba ye bibia na we woka ade akire Cape Coast wo mo court complex no ena lawyer Efuagate ebe chese no kwasemu ne tebia munye na cheda says you've exposed them to all kinds of dangers. Inti Yareka, number one, ahe, or they were in such a way there. In Bira, well, there was a basic for at least for 2 years. Number two, for God to the Wakakata so. What your Mr. President Akawasa says, you who there, central region or down for Wakama, Yapomanchawara, Kasana dos. Kasan dos. My gently and today can create BBS. Asana is in Rika Yaba. The can I didn't see less or your opinion be done on the Emika to know why a big your my burning says. One my young baby, Sika would be able to be a CSC. Practice was central region again. Assassin and the home. Meeting the West Sudan for people to honest. Said the man not. Ghana Bar Association, Emranim Fokuno, one more president, lawyer Efuagate, and a Kasa ye. I watch us say Cape Coast Court no, ni TBMO and Yakura, Tete Hodi and Dada Noa, and a Muguso, Eddie, a Jumafo Fruinada. And a canai to and semi money ye no. And a lawyer, a dear boy, Central Regional Ghana Bar Association, one more president, was one also a Wubika. Nti yabasre abaya wodi ebinima bakwa be 20 years the man say ya ka nti mo waka obeye yalaka na mum aka de ya wasase adisku one gate na owo highway no ojuko highway no opposite wa asase da ho Chief Justice Ababa person akwa Chief Justice abaya enu when na oba no akwasra asase no akwa ma promise ya shema ntigwena embrasam washa asida wala lawyer Adwoa Central Regional Ghana Bar Association no when one president Yet one upon Sia Cassia Bonoso, Ewa SOMPA 106.5 FM across so a day amamo. Ejumaku enyan esiem mensinu emu STEM coordinator eye Owura Kofi Agbochi na wode atuja ya wochire mu esese mensini bia ye won fifi mantemu acherechefo ye deda schools ahodo no anono wo mo hye na wo mo hye school nkoda no enkuran ntitrupa ewo brofo kasemu afe akontabuo ene ICT yi emu na nenkasa yemu no wose na nsemu oko schools ahodo no panititru ene asase school no basic schools no wo kire mu se brofo no de o nkola na wo mo ya ade pa ene ubisa na asem a wo beka wie gu honum sesi a na mo meba kontabuo no ne ICT no a na akwakoye den e de amome wo se wo mahunu empeja bebre e wo adesuafo no wo mo adesua mu de enso adwuma wo honum a esese wo mo eye na odensem we nyina etudwa e wo sonkwa wabra na womde reading competition festival bi ahehye so a yamane boni kwaku adema ekopie mu ewase. First day we started the preliminaries throughout the district, so the schools were classed in small groups and we did the preliminaries. Those who won were regrouped
to have the quarterfinal at the circuit base. The following week, which is 19th February, we'll be doing the semi-final. The 7 circuit schools that will meet, we will select 4 best from them, and they will go for final on the 26th. The aim of this project, the Science and Maths Quiz, is to improve quality of teaching of science, mathematics, and ICT in our school. The challenge our students have is mathematics, is science, is ICT. So we want to beef up performance within the schools and also create some healthy competition. Ene ya yekotie ye educationist a wasan STEM coordinator ewo ejumako enyan esiam na wamane nkasa ye no anso hodomo a wode adesrede ato aban anim afei asoye hye homasua anim se womomua mansini ahodo ya ewo emfifi mantemu se de be ya kyerkyerefo no wometime anya dodo na afei akade ahodo nso ebeboa amadesua ne adekere akonkan no nso womonsa etimi aka bi from organizing the program at the school base. We also need to motivate the learners who emerge as winners by providing them with books, textbooks, good textbooks that could be used in the classroom to improve teaching and learning. Sometimes, if the best student could be given laptop so that it will enhance their educational career. Most of them are about to complete school. So if you can get materials like school bag and other sponsorship to help the student. So we will encourage that if the central government can come in to help so that this motivation will be further improved to enhance the work of the mathematics and science in the district. Penyini ayetene nkan eye Owura Kofi Agbochi wono ena oye STEM coordinator ewo ejumako enyan esiem mensin mu wonfinfin mantem yamane boni kwaku adema ena di wei ebae ene sabre krona na Ebenezer Usu ansanso wone TVET director ya oda Bono East Manta nano Owura apia ku BITMISE nsu di nkomo esansa sabre no na Nkranza Technical Institute NTI womo PTA Atimi aye brebre atiti wo bowiri makeka won sase atimi asi teachers bungalow and afi 4 unit staff bungalow no wo mo pa hontema enti wo kwase wo mo to nsa frɛ no eno na wo kokohia Ebenezer Owusu ansa no wone ne bo nkomo no wo kyese Technical Institute no bampotem ho no ye kampuntu a ama wo mo nyini ntentempa na empotem ho nyini no na eno nso nyini ya daiso abom say from 2007 and I get NTR and edrumoso PTA for back at the beginning na edin pa this is bangu because this is the appointed time na me ayi say emfanye say na ti abasobo and say the mamo e empese be bibi na ye be kono school for nkura e say PTA du so akani ntwiaye ma ye empese bangu ti Udi so kana ye den ye pamomo na bi PTA yi na ma ya ti asese saade bi ye den bi ni bo sanse o mabo mo hwahie na won bi si saada wit bi mesre ba ko ne se ade we ya so mu ne no e be ma wiase nyina titi Uganda ha ahun se nye PTA ye nkunya keke PTA ye mpa on behalf of Director General Ghana TV Service Dr. Eric Anamu no ye gina ha ne ma approve say e di amoye ahun si amoye no a e ma approve say Bangalore no manye den mushima teacher NTI wunya boss wa ne a kire say nchirimani nti womo bra PTA esi dan wie ye no yewura apia kubi ya wono akure ya no Bismarck Kennedy ho ye TVET pen power Bono East wonne kasa ye na principal de school na no yewura ohene Boate Andrews wo kire kwan a wo mo fa so kura a wo ye brebre esi saada no fiase rim se be de pa na so du ba bi hu se ya yemre amaye students and be yes adwuma no na at the end of the day no ye anka say students be kire nkwa za man say any wi ase nyina say yetimi ye enye ano ene ye deka na acha no se dan yetimi wi a ye be ma fofra be hwe se dan na yesi ye wa hoden ana eni ahoden na ene kromu so de no so ya ebebe na mgidi se me ha me ne me nkwala so no
be proof say ampa bitumi aye adwuma no me a mesan aka ne say PTA penifon so aye ade papa so DPT parents enim na wotumi raise funds kakra you be see a den school crowd 1 city enim yewra wo hene what Andrews wa wona ye principal edema NTI school na won kransa afa PTA chairman ajakuma wona Ebenezer Usu ansa edi nkomo Madia ene ye say be ye no ya dia ene awofo wo ma wo kransa technical institute adwene ho school no so oba infrastructure na ye na de kai kuma kase ne say chire phone ni school mu a discipline nya adwuma won say nkura no oba school kama na nsem bibiri ndia awofo na PTA fo adwene ho say etimi esi adama akyerefo no mo bedam ena say hu say omo teachers no dos so on kakra bi na wo campus PTA yes I see we are no ma school no atu na ye ma no so mo nya daje etima ama before then no PTA no ma bebre ama school no asat na me no kase ye pantry samo no aduane ma ye ma no PTA na tu mo ka bosu eno eyowura kuma je Patrick wono ena ye PTA chairman edma NTI school no we ya wo musi no esuafo no nyina ena eye ho adwuma esan se wo de contract mo wa enni gina no wo mawie e kire sa mpa wo mo technical school na ye kan sa no wo mo de adanse hu ne mapa no efiri na kwajoje si company limited wono wa esamframa ba bia wo ho mantam bia nso ukọ ho a hu ba bia wo no ane se wo ne bekasa e wo 020 435 5040 na wa kire obia ko a wo mpotamu ho no ne nkrabata wo na fe wakwa koyi no wasaje ho akwa nkyere anopa yetwe yense ene yede kase ne brew na se wani so bete wo kra ye na adwene no emu beda ho a ya twe osin ye utwe nso a fa posen papa ene broso a eye papa twi ene Leicester company de yaz no ene metimi akamfo de amawo ude onya tidin nko ade a na entem wahura guso sanse sompafo se eye time de kase boy so midimafo heba center ntira minim yare etew so kan ho fakoma Dr. Time da so no wonfa time nto so wongogo no ewa bu akwa agogo mfa mawo asantema mu abansuku ni nhwe animu ana sankrane na afa no ententem poku asema yira unduru ho ne so yade yira bafua 0244 774 282 na homa no 2074 no dudo anopai wonnum bia pebisi puno so na ententem wonsa enka bi na wononom ne sa no wonum beto so obetimi adidi udidi nso an wadidi emu edu eno just hot kenke ende ye de matufo bo adwabo ase bibia eno na ye de tu apo anopai wo mu nekuta yemu ye na ye hutiawa enye nkrato yimra ye ba ye kwa amano ne Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye SOMPA TV Emma Aketiapa
Emma Kechiapa ampa ebusuafo yedamase se monya bre atwen ye kowie kase no ewo amanone na ebusua edema kane Zambia mampanyi owura Edgar Lungu ya wo South Africa mine mu afia etwemu June bosom no emu a wo monya ensie no ebusua na de abetu dwase ensem bi nenam se obi ne ma na wuduro ema no mu ya wowuye wo mosesa allegations no enya de se eye no kore na South Africa aprosifo wo mo ese wo mu hia owura no amu no se de be ya wo mo ebeye hwehwemu ewum se de ebusua esie na enkrata bi ebaye ya lawyer no echiremu ese wo mo de wo mo ani ebusua no wo mo aye krado se emua bi a wo mo de be mabambofo no na etimi aboa won hwehwemu no wo mo aye krado na emom so obi kogina baabi ekase owura no eye poison ene ma no to no mo won se do dia ene na sa nipa kro no wonim de wo kana se sia no ensemu e free Zambia mine mu eba no owura na mu no akwakoye mansotwe sanse South Africa mine se wo mu pese wo mu sie owura no ewo mine no emu ene ebusuafo so se chinchine twan ya won bepene so enso Zambia mine so se wo mu hia no sanse wono na ye ex president wo Zambia ho na obi ma mpanyini akọ obi ma so no akọwu wo ho no mo a mo South Africa for mu de ewo mu ene sen sanse won pese wo mu owura no state barrier enso nchiremu a eba e kire se ebusuafo ne se ansa na opanyini be wu no wo ka kire wo mo sesi wo wu a ma wo mo nhwe se sesi wo mampani a wo oman no emu Hakinde Hichilema obeba yie nase ena se wo oman no mu so de na enye den ya yie nase wo beba ho enti eni wo mbekwa akotie no South Africa ho sa na ebusuafo no echire mu opanyin no wo release Zambia man no free 2015 kosi 2021 na wo lusu election na current president Hakinde Hichilema obaba fa akonwa no edisu enti owu at age 68 emfishiano aduosia enwotwe wo clinic bi mu ewo South Africa enti de free honom so eba no no so ne ejina na no pai ensema hodo ayeboabo no ede be so mo se na KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo no yede ni nyina esi ede amamo enye na KJC nko a ena anopai wode yen eba Leicester Company Limited a wo mo de yas toothpaste ene brush aba edwaman so no wo mo so ekura yemu afei ubedi dokono ye mu ohye na watu natufo bo atere Ghana sedisa na eye Jaws Hot Kinky Midimafo Herbal Center Dr. Time da so eno no wose yade bi etete wo fabra poku asemayira na wonye hu adwuma Tontina 74 yena num dudu akane na wo mo ehye no wo mo so edibi ababeso yasene Sompa 106.5 FM Accra so enie ebi ekofa Sompa Kumase Sompa Takrade Techiman Doma Enkranza Doma 100.7 FM wom so FB Facebook YouTube bebia wote yenka ewo hono